Akiaria hindi ya mucemanio uria uratabanitio mwena wa Matanya kaunti-ini ya Laikipia wigi urimi, munini wa Gavana John Mwaniki nioritie arimi a gicigo giki gutabanagia uthuthuria riria marahanda irio cia mahiu, akiuga mimera itwaranaga na riera. Mwaniki oritie arimi kuhimbiria urimi wa kiriu wa nyeki iria ithondekaga irio cia mahiu, akiuga iri na magetha maingi mena umithio na kuga ndihuthiraga ihinda iraya gukura ikiringithanio na nyeki ya unduire iria arimi makoragwo mahimbiirie na njira nene. Tuko na ile uwezo tumepewa kwa exposure ya training na kadhalika ya kuhakikisha kwamba hiyo knowledge tunaletea mkulima ana implement. Minister wa wonjoria kaunti-ini ino Biwott Tairop akiuria aria mari na umenyo makiria wigie urimi wa kiriu guteithiriria arimi aria angi niguo kugacirithia urimi, na oho akiuria arimi kuhanda mbegu iria ithuthuritio na gwitikirika. Kwa kama umesoma siku ya leo, hakikisha kwamba umeambia wenzako ili nyote muweze kufaidika. Atongoria aya makiranira kuongerera bei ya iria na kuhukia broker aria makoretwo makigura magetha ma arimi na bei ya thi. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Wambui wa Njuguna.